twongeye kubasuhuza mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka kuri Hot News TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane, mbibutsa ko tuba tugeze muri wa mwanya tugenda tureba amakuru abakomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibibera aho dutuye. Muri aka kanya reka twere gutinda rero duhite tureba amakuru akomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mbona ibintu bikomeje kuba bibi cyane hagati y'impande zombi. Murabizi ko tutagikoresha ya mazina asanzwe amenyerewe, ahubwo dukoresha inyuguti ebyiri zigiye zihagarariye ya mazina. Nitujya tuvuga M muzajya mumenya uruhande tuvuze, nituvuga na F mumenye uruhande tuvuze. Turaza kureba ku nkuru ivuga ko leta y'u Rwanda yatesheje agaciro imyanzuro y'inama mpuzamakungu y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari iherutse kubera Kinshasa, ikagaragaza ko u Rwanda ari rwo rutera Kongo rubinyuje muri nkuru. Nituyivaho turaza kureba indi nkuru ivuga ko Perezida Félix Tshisekedi Antoine akomeje kugambira kuba yafungura ikibuga cy'indege cya Goma nyuma yuko cyafunzwe na ubwo yafataga uyu mujyi wa Goma. Ndetse tunarebe inkuru ivuga ko nayo icyumva ya makuru yakaniye ivuga ko batazigera bafungura iki kibuga na rimwe. Reka duhere kuri aya makuru rero avuga ko leta y'u Rwanda yatesheje agaciro imyanzuro yavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yatesheje agaciro imyanzuro y'inama mpuzamakungu y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari iherutse kubera Kinshasa, igaragaza ko ntacyo u Rwanda rugaragaza ko ntacyo ivuze ku makimbirane akomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo iriya nama yabaye, yitabirwa n'abakuru b'ibihugu batandukanye harimo uw'u Burundi, uwa Kongo ndetse n'uwa Angola ndetse n'abandi. Iyi nama rero haje kuba hafatirwamo imyanzuro itandukanye, aho bagaragaje ko igihugu gitera Kongo kigomba gukura abasirikare bacyo muri Kongo, aho nubwo amakuru avuga ko batigeze batangaza yuko ari u Rwanda, ariko bamwe mu bakuru b'ibyo bihugu bagaragaje yuko nta kindi gihugu gitera Kongo ari u Rwanda, bityo ko rugomba gukura ingabo zarwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero rukaba rwaragaragaje yuko imyanzuro yafatiwe muri iriya nama nta kivuze, kubera yuko itagamije gushakira igisubizo amakimbirane akomeje kubera muri kiriya gihugu, ahubwo amakimbirane akomeje kubera muri kiriya gihugu. U Rwanda rukaba ruvuga ko gishobora kuba cyafatirwaho cyangwa se imyanzuro ishobora kuba yaba umuti w'amakimbirane akomeje kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ari imyanzuro ifatirwa i Doha, Washington, ariyo ishobora kuba yagira ikimara, naho yafatiwe hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ntacyo ivuze. Turebe n'indi nkuru ivuga ko rero Perezida Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yategetse ko abaminisitiri batatu barimo uw'umutekano imbere mu gihugu, uw'ubwikorezi n'uw'ingabo abategeka gukorana bya hafi bagashaka igisubizo cy'ukuntu ikibuga cy'indege cyafungurwa ndetse vuba na bwangu. Abasaba yuko bagomba kuganira bakareba ibikenewe byose, ibikoresho bikenewe n'ibindi byose bishobora kuba byakwifashishwa mu kugira ngo bafungure kiriya kibuga cy'indege cya Goma, nyuma yuko cyafashwe
byafashwe na M23 ubwo yafataga uriya muji wa Goma uri muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa nubwo Tshisekedi ategeka abaminisitiri bingibi ni ibintu umuntu yavuga yuko bitaborohera kubera yuko bakibitangaza M23 yagaragaje ko bidashoboka, ndetse inababwira yuko niba Tshisekedi ari umugabo yazaza agafungura icyo kibuga. Kuri ubu ngubu rero twabonye M23 yagaragaje ko yakomeje kunangira ku buryo iki kibuga kidashobora gufungurwa. Na makuru avuga ko M cyangwa se inyuguti ya M reka tuvuge gutyo bakaniye ku cyemezo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, mu gihe Tshisekedi yahaye inshingano abaminisitiri batatu bagomba gukorana bya hafi bagashaka uburyo ki iki kibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Ni makuru akavuga yuko rero u Burundi nabwo bwifuza kwicara ku ntebe ya Doha kuko burinze Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane umujyi wa Uvira. Ahangaha hari naho hirunze abasirikare benshi b'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo barebe ko uruhande rw'ama rutakwigarurira kare agace ka Uvira, dore ko ari agace kanini ndetse kanahuza Kongo n'u Burundi. Bivuze ngo aka gace ka Uvira niko kariho umupaka uhuza Kongo ndetse n'u Burundi. Bityo rero igihugu cy'u Burundi kikaba cyaragiye kumena abasirikare benshi mu rwego rwo kugira ngo barebe ko bakumira uruhande rw'ama kuba rwagerageza gufata umujyi wa Uvira, nubwo ari ibintu umuntu yavuga yuko bishobora kudashoboka, ndetse aho uruhande rw'ama narwo rufashe gahunda yo gufata kariya gace ka Uvira yaba ari nko guhumbya, kubera yuko ibyagiye bivugwa ibyagiye biba byose muri aka gace ka Uvira. Rero ubwoba bukomeje kuba bwishi kubera ko abaturage baho abenshi bavuga ko bahangayikishijwe na bari abasirikare b'u Burundi bakomeje kuhisuka. Murabizi ko mu minsi ishije byavugwaga yuko abasirikare b'u Burundi bafunze amayira turukamo ibiryo bitandukanye bijya muri kariya gace ka Uvira. Burundi bwo bukavuga yuko impamvu bwari bwahisemo gufunga izo nzira ari uko bwabonaga yuko ari inzira zishobora kuba zakoreshwa zikanyurwamo n'umwanzi akabona uko afata agace ka Uvira. Ndetse banavuga yuko abo ngabo bavuga ngo babuze ngo bishwe n'inzara kubera ko bafunze ayo mayira ari abakorana n'uruhande rw'ama baba bashaka uburyo bajya kubashakira icyo kurya. Bikomeje kugorana rero, urumva yuko bikomeje kuba bibi hariya, yaba ari imyanzuro igenda ifatirwa mu bijimo ahantu hatandukanye mu nzira zo gushaka umuti w'ikibazo gikomeje kugaragara hariya muri Kongo. Usanga iyo myanzuro nta kimara, usanga mu gihe gitoya iyo myanzuro imeze nkaho uruhande rwose yaba ari uruhande rw'ama yaba ari uruhande rwafa bose bayirenzeho, ukibaza ngo iyi mikino n'imikino ki barimo gukina abaturage, cyangwa se ibingibi bizarangirira hehe, kubona ko ibintu biba bikomeje kugenda biba bibi cyane aho kugira ngo bigende bijya mu buryo. Yes, ni amakuru rero tuba tubona mu itangazamakuru, ubwo birumvikana ko tuba dukomeje kugenda tureba andi makuru aba yisumbuye kuri aya ngaya n'andi yose yaza arenze kuri aya twayabagezaho. Kangane ku musozo ushimira umuntu wese tuba twabashije kubana, kandi mwese mbabwira yuko kuduha ibitekerezo, kuduha inama, inyunganizi, ibyifuzo byanyu nta kibazo, gukora share kuri bagenzi banyu kugira ngo bamenye aho bazajya bakura amakuru nta kibazo. Mukadusangiza n'amakuru yagiye abera iwanyu. Ndabakunda cyane rero kubw'umwanya muba mwafashe mukatwereka ko tubana umunsi kundi, ubwo naho mukanya mayandi makuru n'ibindi biganiro ndakomeza kugenda mbategurira.